Одна 19-летняя девушка, это было в Америке, Viena meitene, viņai bija 19 gadi, un viņa dzīvoja Amerikā. она училась в колледже, Viņa mācījās koledžā, она была верующая, viņa и bija ее kristiete. все высмеивали за ее непорочность. Un visi apsmēja viņu un nirgājas par viņas jaunavību. И однажды она сказала своим сверстницам, Un vienreiz viņa pateica saviem studentiem, kuri mācījās ar viņu, которые уже давно переспали со многими, давно потеряли девственность, kuri jau sen pārgulējuši ar puišiem. она им сказала, Tā kristiete viņam pateica, meitenam pateica, paklausieties. я стать такой, как вы, могу в любой момент. Es varu kļūt tāda, kā jūs, jebkurā momentā, А вы стать такой, как я, не сможете уже никогда. bet jūs kļūt tāda, kā es, nekad vairs nevarēsiet. Потому что вы растратили свою девственность Tāpēc, ka jūs izterējat savu jaunavību и растратили ее напрасно. un izterējat to veltīgi. Пусть Бог поможет нам. Lai Dievs mums palīdz.